galing! Kamusta ang audition? Chill lang bro. Medyo nakubaan ko pero chill daw, carry lang gid siya. Anong pinaka-challenging nga part sa imong audition? Ang ginhatag nila nga rule nga 15 years old daw ko. So, gin-try ko lang siya. Though okay man sa ano, pero it was so ano ba lang gid pahugot gid ko sa mga nagliligad ko balahaw. And it's so hard for me to accept the fact That you're not 50 na? Hello, Ninang vlogger! I can't imagine that this is the girl that I have been making guyud-guyud every time I have stuff at school. Now, I cannot guyud her. Hi, baby! Loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Nalipay kita na si Mr. and Mrs. Tinuso. Sa siligid ka Adlaw, December 1 is also kanila first wedding anniversary. So, kapagyan natin sila. So, ato nigahalad kining jutay ang bata Ginoo. Pasimple lang ang tiyo ka picture pero nagkakaon. At si mamaya na si Ninang nagapalayo-layo gamay kay dugay-dugay madula nan. Nagkanto na ko rin para ako na magpa-picture. Tani ma-enjoy mo gid Mayumi nga ako regalo sa imo. Ay English Tagalog. I hope Mayumi you will enjoy my gift. Ninang is not good in giving gifts but I really had so much brainstorming. Tito is laughing at me, oh. To eliminate the subtitle, I'll just speak in English. So that I could upload it right away. Na, kasabad sinyo, abi. Tunin nyo binhiligay doon, parang hindi na ako mabudlayan sa pag-translate sa English. Pula-pula naman. Picture. Hindi, suri sa ako ninyo. Sa plada, parang pagkambal. May nabalitaan ko, di anong ginay mo sang nanay, sang nubyahanay pa lang sila? Kita mo yun, oh. Kay rocker. Rocker. Di paano na lang ni si Baby Mayumi kung mag-rocker man para sang nanay, no? Sadya. Sadya. Tininong ka man, eh. Manghod ka galing. Kita mo na. Grabe na. Gakadto lang ko. Doon lang ako kabalog. Siling na pang storya ko. Nice meeting you, brother. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button. Pati ka ang nagganay. Kag hindi pagkalimdi. Rubeinspired.